ꯏꯪ 2023ꯒꯤ ꯖꯨꯟꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ-ꯑꯥꯔꯃꯤ 2,000 ꯔꯣꯝ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟ ꯑꯥꯎꯠꯐꯤꯠꯁꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯜꯗꯣꯍꯣꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ngarang thokiba thaudo amada social media singda video footage ko loinana viral kya amas oirakhiba urkhul district ki sina kaithel kulda ngarang su koki khulai paibani singnaba singna automatic gun phawbu sijina duna attack torakhre eti adu ngarang thil pung ohum khairam taba matamdagi satharakibani koki khulai paibe sing attack adu sina kaithel leiba tangkol volunteer sing su kut anduna ngarang akan mamongda Nagaland gi marakta ngahak lepnaraga khuthokna khiyari sina kaithel village authority gi secretary na phungdorakpagi wafam amagi matung ina haibada matik chana automatic weapon sing pairaba koki arm militant singna lungtar hill range ki multiple direction dagi nomai kapsilakibani hari mangna phungdokhibagi matung ina numida warangi pung mari ga minute kunmuk satpa matamna su hairiba koki arm militant ma subtakul naga village voluntary ani gi marakta akan mamongda khut handok hanjin tawna khisu hairi atopa pauge source amagi report amagi matung ina su khotonabagi thaudo amasu litan gi area da video footage ko loinana sandurakri hairiba thaudo starona numidangi pung 3 muk taba matamda khuthokna khibagi report amani amaromdana sina kaithil village nakan anigi marak numai kapnabana maram oiraga koki singna security force nglakpada thingkra have video footage amsu sandurakli Manipur State Kala Academy Auditorium kangkathang oli sai dikeramagi mamang da lupa crore kya thadaraka saba hogolakhiba imphal gi palace compound leiba Manipur State Kala Academy gi auditorium saba lushindabana kangkathangum na tarak leiri masida thadakhiba lupa crore kya gi senpam loktak ta thum thadabaga manari kanafam khangdri hari amaromna sai kya lisang sina legana semjin biduna leiraklaba auditorium handakta na hongna semjinna ba thawrang pekat pawkre hari okram ibobina lusingba United Progressive Alliance UPA na Manipur da lengak paiba matamna sagatpa horamkhiba Manipur State Kala Academy gi building asnga sipawba loisindana leibana sanglaba decade ama helaba matam asi auditorium asigi kanafam khangdana leiri pawge likhun singna hai hana Khumalampak ta leiramba Manipur State Kala Academy gi building asi Khumalampak Sport Complex लाखिबदगी मफम अदु स्पोर्ट खक्तग मरी लेनब डिपार्टमेंट सिंग खक्की ओइना सिजनबा मफम अदुर लेरंबा अतै डिपार्टमेंट सिंग होंगदोरकपद मणिपुर स्टेट कला एकेडमी सिसु यावरखिबनी खुमलंपाक्तिगी डिपार्टमेंट असि इम्फाल गी पैलेस कंपाउंड लेबा आर्ट एंड कल्चर कॉम्प्लेक्स साब लोरकपा होंजिनखिबनी मासिगा लोइनना मणिपुर स्टेट कला एकेडमी गी ऑडिटोरियम अमा साबगा लोइनना मफम अदुर स्टेट कला एकेडमी ऑफिस ओइनबगी पनमदा ऑडिटोरियम असि मतमदुगी लेगाना सगतपा होखिबने हारि ऑडिटोरियम असि अहानबगी ओइना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गी मखाद बिल्डिंग ग्रांड लुपा करोड़ मंगा गी एस्टिमेट स्टेट की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ना वर्क एजेंसी ओइरगा सगतखिबने अपुन करोड़ मंगा असि की मनुंगदा करोड़ अहुमदी मिनिस्ट्री ना पुथोरलगा करोड़ अनीना स्टेट लेगाना पुथोक्तुना बिल्डिंग असि सगतपा होरखिबने हारि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दगी पिरकपा सेनफम अमसुम स्टेट ना पुथोक फमथोकपा सेनफम लोइन सिजनख्रबा मतुंगदा लोइसनबा ngamdabadagi स्टेट की बजेट सेनफम मतम मतम गी ओइना हाबलगा सेमगलकपना हौजुक लैरिबा था असि फावबा लुपा करोड़ तरागा मथु हेना थादरगा सेमगलखिबनी हाइना पावगे लेखुन सिंगना मखातारि लुपा करोड़ तरागा मथु हेना थादख्रबसु बिल्डिंग असि की मपानगी सरुक खक्तमक लोइसलगा मनुंगदी इहो होना लैरि मतम अदुदा एस्टिमेट साबा मतमदा ऑडिटोरियम की मनुंगी सरुकसिंग मी फमनबा चौकरी इंटीरियर डिजाइन स्टेज लाइट अमसुम साउंड सिंगबा मसाकसिंग DPR अदुदा यारमखिदि हारि मतुंग तारकपदा ऑडिटोरियम की मनुंगदा लेफम थोकपा मसाकसिंग अदु हाबलगा हॉल असि सिजनबा याबा मवंगदा लोइसिननबा मतम अमगी मणिपुर स्टेट कला एकेडमी की थौपुरमबसिंगना वर्क एजेंसी ओरिबा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की मरी लेरबसिंग पुना फमिनदुना एस्टिमेट थारकनबा हाइबदा वर्क्स डिपार्टमेंट ना लुपा करोड़ कुल्लोंग की एस्टिमेट थारकी अमसुम ऑडिटोरियम अदु लोइसिननबा होनाबदा संगदबा सेनफम अदु स्टेट की ओरिबा सेनथुंगी फिबम बजेट हापदसु ओइथोक्तबा अमसुम फंडिंग सोर्स थीबदसु फंगमंगमदबदगी हॉल असि लोइसिननबा खोंथांगसिंग मंगम इसान सानदना लेरखि हारि
अमरमदा मणिपुर स्टेट कला एकाडमी की हॉल असी साबा होरबा मतुंगदा साखिबा पैलेस कंपाउंड की महाराज चंद्रकीर्ति ऑडिटोरियम असी लोइसिंदुना कुमजा इंग्लिश गनिगा तरागा हुमदोगी नवेंबर तरागा तरेता संगादन सिजनबा हौदुना रेवेन्यू तान हौख्रबनी लोइनना रेनोवेशन तौब याबगी फिबम फाउब लाख्रे पावगे लिखुन असिना हाय महाराज चंद्रकीर्ति ऑडिटोरियम असी साबदा लुपा करोड़ 11.5 रोम खक्तमक संखि हैदि हाउजिक लाक्लिबा वहंग लुपा करोड़ 11.5 खक्तना महाराज चंद्रकीर्ति ऑडिटोरियम साबा लोइदुना सिजनबा हौख्रबसु मदुगा मानव सेनपम थादरबा फाउबदा मणिपुर स्टेट कला एकाडमी की ऑडिटोरियम ना मसी लेंगदना लैरिबा सिगी मरम थिदोको मथौ तारे हैबसिनी पानम अमगी मखारा साखिबा बिल्डिंग असी पुलिस पिकेट खरा ओय कोविड टेस्टिंग सेंटर ओइना खरा सिजनबा अमसु हाउसिंगना इरांग असिगी मरि लेना लो अमसुम ऑर्डर की येंगलगा सीआरपीएफ अमसुम एसएसबी की लेफम ओंथोलगा लेदि ऑडिटोरियम असी साबदा थादरिबा सि मियामगी सेनफमनी यामलबा लुपा करोड़ कयागी मियामगी सेनफम अदु सही टिकेट अमा हेना अरेमबदा मंगनखिबा सिदा मैकै क्यादि असोबो वहंग हंगनरकली ओइरिबा ऑडिटोरियम असिगी फिबम अमसु मरु ओइबा अदु येंगलगा डिपार्टमेंट असु अहेनबा मियेंग संगलगा थबक तौबा मथौ ताई हाइनरकली नकलमरमदा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की माकोक थोंबो ऑफिशियल गा पाउक्सी अमगा वरि सनाबदा सही क्या लिसांगसिना कांगथांगुम सिजनफम खंगना लैरिबसि येंगलगा मणिपुर स्टेट कला एकाडमी की सेक्रेटरी नौना ऑडिटोरियम असि लोइसिननाबा प्रपोजल स्टेट लनखटपगा लोइदना हाउजिक खोंथांगसिंग संगसिलि बिल्डिंग असि स्टेट बजेटना सेल हापलगा लोइसिनबदा खुदोंग सारोइदबा लेबना पीआर की लेंगाक लेरिङैद गवर्नर की थाकता पुखलगा खन्नरबा तुंग स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मखादा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सेंथंग पीबीनबा प्लानिंग डिपार्टमेंट की खुथांगदा प्रपोजल थाकिबा लेख्रे हाउसिंग मिनिस्ट्री दगी प्रपोजल अदु अयाबा पिरकपा गाइनरगा लेरि मिनिस्ट्री ने सुमसी प्रपोजल असिदा अयाबा पिरकने हाबिगी थाजबा ले हैरि मरा असिदा पाव मना हौखिबा नुमि खरनि की ममांगना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगना लाक्तुना ऑडिटोरियम असि सर्वे तौरंखिबा लेख्रि हैरि संसद टेक्नोपाल लंबी सेमबगी सेंक्शन काक्तख्रि नेशनल हाईवे 102 ए की संसद की टेक्नोपाल फाउबगी लमी सेमबगी पैकेज नंबर 1 की सेंक्शन मिनिस्ट्री ने कक्थखिबगा लोइनना मसिग मरी लेनबा थबकसिंग सथबा लेमनबा मिनिस्ट्री ने स्टेट खंगलख्रे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जोन नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्टर जनरल आरडी स्पेशल सेक्रेटरी की महूत सिलगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोहित परमर मणिपुर की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की चीफ इंजीनियर दा मार्च 13 से इरक्तुन थबक अनि असिगी सेंक्शन कक्थखिबगी वाफम असि खंगलखिबनि सिरोलदुगी मतुंग थबक अनि असिगी सेंक्शन कक्थखिबा असिगी मरुइबा मरम असि लैंड एक्विजिशन इशू कोर्ट पेंडिंग लेरिबा लिटिगेशन अमसुम प्रोजेक्ट असिगा नेशनल हाईवे 202 अमसुम एनएच 102 ए की ताइनफमदगी संसद फाउबगी शरु असि पुनसिनबगी तंगाय फदबा लेबदगिनि सिरोलदुना पल्लिबा वाफमदी एनएच 102 ए की संसदगी टेक्नोपाल फाउबगी लंबी असि पाकथोकपा अमसुम सेमजिनबगी थबककी पैकेज नंबर 1 अमसुम 3 असि मिनिस्ट्री ने अयाबा पीबगा लोइनना पैकेज असिगी टेंडर प्रोसेस चंगसिलिबनि अदुमैनमा पैकेज नंबर 1 असिगी ओइना लाक्लिबि इशू असि नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की सेक्शन 3A की मखादा नोटिफिकेशन थोखरपा मतुंगदा लंबी सेमगदौरिबा सिदा टेम्पररी स्ट्रक्चरसिंग पैखतपा सिगा लैंड एक्विजिशन प्रोसेसता अपन थोगले अमसुम पैकेज नंबर 3 की ओइना हाउजिक गुवाहाटी हाई कोर्ट केस पेंडिंग लेबा सिना टेंडर प्रोसेस अकायब थोगले हाइबसिनी एनएच 102 ए अमसुम एनएच 202 की ताइनफमदगी संसद फाउबसी पैकेज 1 यावदबगा लोइनना मसिगी सरगोसी संसद टेक्नोपाल लंबी सेमबगी थबक सथबदा यामना मरु ओइबा सरु ओइरी लैंड एक्विजिशन केस लुसिंदना लेबा अमसुम एनएच 102 ए अमसुम एनएच 202 की ताइनफमदगी संसद फाउबगी लंबी मति असिगी ओइरिबि सुवसी येंगलगा लंबी सेमबा असिगी पैकेज 1 अमसुम 3 असि दी सेंक्शन तौबदा मरी लेनबा अथॉरिटी ना इन प्रिंसिपल अयाबा पीरे हरि सिरोलदुना मखाताना पल्लिबा वाफमदी एनएच 102 ए अमसुम एनएच 202 की ताइनफमदगी संसद फाउबगी लंबी की सरू असि यावना नेशनल हाईवे 102 ए की संसद टेक्नोपाल कॉरिडोर असि सिंगल प्रपोजल अमगी मखादा पाइखलकप याय अमसुम स्टेट लेंगाना मारिक सुमा प्रपोजल अमा हिरमसिगी मतंगदा मिनिस्ट्री द खंगननबा पिरकनबा वाफम पल्ली मरमसिन स्टेट गवर्नमेंट पैकेज 1 अमसुम पैकेज 3 गा मरी लेना
Land acquisition gi thabak thoram sing makha sathadana lambi asida notification thokraba matungda sagalagli ba temporary structure sing lokthokpagi hausgoriba phibam khangalangna ba wafam sing phongdokhi masigi mathakta sanction kakraba package 1 amasum package 3 gi project asigi hausi oiribi status amasum seasonary ba expenditure singba marik sumna pirna ba khangalakhi development yauduna tung koiba santi lairoi development yauduna tung koiba nena taba lairoi haina National Bank for Agriculture and Rural Development Nabat Manipur Regional Office Impal sinduna ngarang North AOC da leibu hotel Impal sangai hol pangthoki state credit seminar 2026 ki thoram minister wai kemsana phongdokre Credit Development in Manipur haiba theme the pangthoki state credit seminar 2026 minister Y Kemsana haudokpaga loidana state focus paper 2026-27 official oina launch tawkhipagi mathakta tribal project in Susampur Barswell haudokre thauramadu minister Kemsana hai sakhot palamdam ama oidriba makai tungkoi ba santi purapa khangamloi peace stability amasum development sing asi punna khusamnana satminaba mathautai haibasida hausik laidiba lenga asina asset pathajaba thamli inclusive growth ama leitriba makai tangdu leitaba lamdam amkha oiba ngamloi haiba wapum thamladuna tungkoiba tangdu leitaba amasum nena taba lamdam ama puraknaba lengana punna sakhot minana ba hona ba haibasida yumpham oiduna thabak tori state focus paper 2026-27 gi theme ama oiriba credit lit development in Manipur si matam asiga yamna sanaba appropriate oiba theme amani haki grassroots level digi horaga lamdam asida sakhot puraki hairabadi yamna mapangal kanba institutional credit support amal leiba mathau tai haiba wafam phongdokladuna makna hai credit haibisi subnagi financial instrument amakak nati naba na ngarang credit projects utuna state credit seminar ama pangthokliba sina state asigi development gi thabakta amaga leiriba gap sing samjina handuna hen development propagam lagani makna hai Manipur asi horticulture fisheries handloom and handicraft sing tungan ba sector sing yamna potential lebi state amani asigumba kaya sina aikoi gi rural economy fugat hanbada asobu mating oiri haina palladuna Manipur gi senthum gi phipam sakot hanbada financial institution amasum bank sing asoba crucial oiba thaudang lawduna lakli Manipur ki bank sing amasum financial institutions sing na farmer producer organization sing rural startup amasum agri entrepreneur amasum self help groups sing da mapung phana support tawpiu haiba wakum tamki state lenga da banking sector amasum development institutions singapore na thapak tawmina duna credit absorption capacity amasum project implementation fogana bo hona gani haiba wakum su bangna phongdoki Nabat na Manipur da makata na support kaya piduna lakdi basigi dama Manipur lenga na nabat pu thakat pafung topaga loina Reserve Bank of India amasum state asida salai riba bank singna Saore ba maru oiba thaudang kaya lauriba asigi damaktasu apen na phong toki hairi amana amada warau na basingano Nagaland Baptized Church NBCC na laiminari basingi marakta nungai na dana ba madi warau na basingano haina Bisba Hindu Parishad BHP President Senior Advocate Alok Kumar na phongdokri makna hai NBCC na RSS amadi BHP bu lan uhana ba thabak thoram siksa tharak pasim yamna lebak thibani khunai sida laidiba singi marakta amana ma bu warau na hanba amadi nungai na handana ba khongthang sing tawbu nungai thi RSS amadi BHP Laibak ningba amadi logi makhada lobu ngak tu satpa organization ni haibasi miyamna adumak khangnaraga leirabani haibu wapam phongtokladuna makna hai organization asina Hindu khunai bu punsinduna miyamgi yefanaba schedule caste tribe amadi atopa khunai sida leiriba mathau taba miyamgi yefanaba thabak thoram singda ehenba miyeng thamduna thabak tawduna lakli operation aduna Assam Rifles na karigumba nungaitaba amadi ama ata thwalamba leiti haina local pastor amadi village authority na sengdokpiyo haina palladuna NBCC gi wapam asida miyamna lan uhanaba amadi tongan ba aranba wapam sing miyamda khankibi yabigi singnabale oirakliba phibam asida RSS amadi BHP pusilaktuna furuki amadi political group wapam singda onsilakna ba honaba simak yamna lebak thibane habu wapam su mangna phongdokhi Kamong amadi masiga naknaba khungang singi len amadi nong na awaba taraba miyamgi mateng khudakta phangalo hanaki March 13 amadi 13 ki lona bahingda takhiba akan len amadi nong na maram oiduna Kamong hydrojam awangjidi
moidang poknasingbu khungangsinggi yum kai lisinggi mathakta hena sathina hotok lamba amadi khulsing asigi ingkholsing thaba mahi marungsing paktakna mangta halambada Communist Party of India CPI Konthausam Local Council gi mihutsingna thijun humjinduna phanglakpa wafam singlenga ki mafamda athubuda awaba taraba yumbu singamadi ingkhol koijadi ba lawmi singda matik saba tengbang pibinaba appeal tarakli Lebanon gi kha thangba masum nongpok thangma sarukta Israel gi attack singda miyoi kungatre sikri Lebanon gi kha thangba masum nongpok thangba sarukta tungan ba mafam singda target tawdun Israel na yumjikasa numiki anganmada air strike sing sathabada yamdrabada miyoi kungatre sikri masum mayam sokri haina Lebanon gi Public Health Ministry na phongdokre Lebanon gi security source amasum civil defense source amana Sinhua da haki Israel gi land gi plane singna ahinga masum ayuk Lebanon gi kha thangba masum nongpok thangba saruk lei mafam singda air strike cham hena sataki Lebanon gi official National News Agency na ki air strike singna duna kha thangba saruk leiba tungan mafam singda maru oina Tayar city amadi masigi akoibida leiba mafam singda natana bin Jebel Marjayun Nabahid amasum Hasabia district singda leiba town singda su target okay Madugi pakumda Hezbollah ni Israel gi tuan makal gi military target singda makoina rocket amasum drone attack sing chathaki haina su phongdoki makoini attack toki ba mafam singi manungda Tiberius nakna ba mafam sing amasum Israel gi awang thangba sarukta leiba mafam sing su yawi haina Hezbollah na makhata na phongdoki Hezbollah na Lebanon gi kha thangba sarukta gi Israel tamna Mars ani da rocket sing kapsinduna lana sida yawki Inglisingani ga kunga mari gi November kunga treta ceasefire ama sahi tauna khraba matung Hezbollah ni Israel rocket sing kapsinba Mars ani gi aduna ahan bani Maduriki Israel na Lebanon gi tuan mafam sing da target tawraduna military operation sing kakaki mara sida Israel na hum sakesa numiki nungalam dai mayai thang Beirut ta air strike sing sathabada miyoi tara sikhi masum atai kunga tre sokhiena ministry na makhata na su phongdokhiena paus na makhata na su palakli Teta sum na miyam na thamjaram ge duga Haojik ko ina di miyam paus matanga sa lusinjara ge masum makhata ba no update miyam pu ngami na sena channel siki maikeri ge miyam phamda makhata na thamjari makhata ba no update miyam pu ngami na si